Tanting Mas di Perayu Angrak Sepunang Merah. Sudah meremepik pati cismat. Terusnya menghadap separuh. Yang dosanya ini
Panjang, panjangkan manusia. Sesaan Bhairawa irit jupul pepek dhuwur caine gegening asal wajib lakar gawe mati teko mai padhe murya wase padhe murya wase jai alingan bisa wiji dadi kene asatus rakyat padhe rebut siloyaya iki dia Ida Mas neni orang tau dong tadi cincok dia cimai dong sing atus pasti mai lawan dia Tanting Mas yang dijot cai mani mari korop mari buka mari duri mari luar mari sok mari petek rebut biaya teki dia Tanting Mas dia pada dipecut mari uang kita pakai pecah itu jadi tidak bunyi awet pakai pecah saya buang aja kan mati oke kap juga yang apa dia murni masuk ayu kita ke udah temu lawan perasaan aja
Tanting Mas, rimus anggaran sekunang raja mencari. Tuan sidor lawan sinar kayu. Lengan di jalan yang wong sama-sama dalam kandang di wahdaru. Enak pun uri lapas sudah ibunda kayak pakai. Wiprayo jumbujuk mari kanan saya.